Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Inabot ni Jesus sa Jericho upod aniya mga tinunan nga nindamo nga mga tao. Ang nagtitigawas na hirahan bungto, may buta nga ginngangaranan kan Bartimeo, anak ni Timeo, nga nalingkod hinpakilimos didto haligid ang dalan. Han pagibaro niya nga Jesus nga taga Nazaret ang nalabay, ginuli at hiya. Jesus anak ni David, kaluoy gad ako. Ginsaway hiya hindamo nga mga tao ngan ginpahilom hiya. Kundi dinog ang lugod hiya hinpaguliat, anak ni David, kaluoy gad ako. Inukoy Jesus nga niginpatawag hiya. Sanglit gintawag nira an buta. Paglipay nagsiring hira. Buhat ginpapakadto kaniya. Ilinabog niya aniya kirukpos, binuhatin tigda ngan kinadto kan Jesus. Ano ang karuyag mo nga buhaton ko haimo, nagpakiana hi Jesus sa iya. Binaton ang buta, magturutdo, karuyag ko nga makakita na liwat ako. Kinsiring hiya ni Jesus, lakat na, an imo pagtuo, amo nakaupay haimo. Idangahaw nakakita hiya dayon, nga nagsunod hiya kan Jesus. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.